also on 6th schedule the Constitution of India and Autonomy State Pini Part 462 ilitu tada kachoro alam pini APHLC MP akihai sar jai pathar sar alam ni MP ki thurun pen ilitu kadu kawe pansitan ni la vote naki jogdun pen ilitu kadu kawe pansitan ni pini ki kachoro alam leksi pini labang sorang leke dam kono si pini aprang si he ilitu man pen ki tena akihai sar jai pathar sar alam ni pen si dito kan tham pot ko Cardom ahoklo la parliamentary election 2024 aning kanda punang verba punang ji ala ilitum amonit atu APHLC along kam ke claim be la pen well wishers aning nang dog do natu la pen ilitum apia nang idun na claim do natu a party ka prek along ke do atu mata nang rap dun ko sinitum arjulong pen student atu engineer marli atu anta ilitum along nang rap dun lo la apot si pinige la election aprang pen election ahut ha kalakha ahut vote kalakha ahut anta nang sipiduk dun lo kadoe ilitum korte injir kedoan student atum pananta APHLC ahin pen nilitum nang litum ophan ning aklong pen churul lapuson kachepiduk nang ke rap dun ako nang bom jela election ke do bom ji lale ki jut kalila election itum hai un edet lotema ason penajok seta nang litum ophan nitum ania klong pen churul. At this time we thank all the people, our friends, and from women's side, from student side, and from every side, those who have held the APHLC and contributed a lot for the works of the APHLC, for winning the election. We thank you from our heart. We thank you so much for your help and your cooperation. We need your continued cooperation to us. Although we could not win the election, but we have shown to the people that we are among the opposition party, we are the strongest, we have shown. And this is not the last election, we will have to fight again. So many more elections. We need your cooperation and we thank you so much for helping us, cooperating with us, and for your hard work. Thank you. Ami ehomate সকলো APHLC লগত থকা APHLC সকলক সহায় কৰ্তা সকলক আৰু আমাৰ সাইলেন্টলি ভিতৰে ভিতৰে আমাক সহায় কৰা আমাৰ ভনী সকলক আমাৰ ভাই সকলক ককাই দেউ সকলক সকলোকে ষ্টুডেন্ট সকলক আমাৰ পাৰ্টিত বুলি নহয় অন্য পাৰ্টিটো আছে তেওঁলোকো আমাক সহায় কৰিছে এই APHLC ইলেকশ্যনত এই জেনেৰেল MP ইলেকশ্যনত APHLC সহায় কৰিছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অন্তৰে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো ভৱিষ্যতটো আপোনালোকৰ সহায় আৰু হাৰ্ড ৱৰ্ক কোঅপাৰেশ্যন লাগিবই সেইকাৰণে আমি চাই থাকিম আপোনালোকলৈ চাই থাকিম আপোনালোকে আমাক সহায় কৰি থাকিব বুলি ধন্যবাদ Chono sir
uthot ilitum non ilitum along ilitum kaching honai sar jai katar sar APHLC president non MP itulu na ba alang liban ilitum kan pachini no dasi uthot ilitum along nangachi tong dun sa kami every teron alang like check so lang so PS lo president lo dasi alang li pan sa kami ilitum apot pilo dasi alang li pen rada pan ke puji ko pilo ne alang li pen pachini Pardon, Niliman nake cek sulang so APHLC la cek sulang so PS long pan ini binong ada bang ke presiden ni kali lah sedang recording secretary lo la si pini be la ta kaching sponsor itu asar jai katar IS retire alang itu tokso bedo bangun na ditang bunong ko lagi lalu itu rada hirjemelo kusi ini kan nanti papan kachoro lo alang li pen uthot rada pan kachoro palang thekko lasi alang li litum along kalyani tisuki alang li ke advanced women wing along general secretary akan central long kami alang li ke elot sponsor pi ni titum claim rapid lo ha ki chengkan sa kami lasi alang li pen sa kami rada pan labang so kachoro alang the alang li pen sa kami apor pi lo Pardon. Pini labang so atok shu along 462 as a real number unlay no lapen pini rada tumhan tuning ri ason na jam tuning ri lo lapen kachoro lo je kidam tang election ang penangan sarpi sarpu lapen mimali tum anta penangan kachepaduk si kamplem itu kamplem no petro lapen kachepaduk si alang itu mga votes dami ng tidulo lapen resojo alang itu angbong matong si tame kisung si tame dulo polling station pen kehelo ajok pen si tame alang itu kachepaduk pen si votes si tame ng kijok lingkot sa suri akiru ng kilo lapen nang itu ansusi hancurulo lapen kilang jilang ani si tame ansusi kamplem pamina lapen claim mo na ngilihin pen problema Choro lo alang li pan sa kami kasi lapulo ilitum kadu kawi la MP election abut naki job dun abang 15 lapen abang 15 akan sa kami Carbiang long is lapen di mahasaw arado ano pan sa kami APHLC KCR janalong ano tinapamputin aning kachit hepen naki job dun naki charab dun ano tumang pan sa kami akiro paper piglo kasi thank all the Carbiang Long East and West di Mahasaw, those who had voted for our respected Sir Jai Katar Sir MP. Thank you very much to every one of you all, and let us try to again agitate and let us organize more and let us everyone work together with one heart and soul so that we may come up together and we may be unified. And secondly, Sir, Nalipan Arju tuing tuk sar, editum along ke election ta penang an aningkan dolo. Hai pusar kan stane election do gom. Stane ka kachini ke jakong punang lipen than pa bomsa. Lasi rada tum election pu ko pia hormuno la kachini ne atum ta penang an do ulang la pen kachini atum ta dolo lasi rada pan election pu editum kapang kreve nang jima mate la ke editum isi ron ke thelo la so ron ken ko son ka chepet job jima pu takam so election pu ron alam nang di rada pan kan kachini aswante misen bosa alam ke la son lo hok lo election ke ilitum ke podun ha ipusarang ni pen lo dak Carbiang Long jok puali inglong arat atum an la pen asamang bong ke do la ofomia po atum anta election alam ke aklong pen kachini ne atum do piklang ko mata fansi ko pia party fansi ka support dun ra
kopi si kece plang poma la bangke kacini ne do piklang asamang bong lang tha CAA ke nang ne pusi kace song munit ta bang trok lo bang police firing ben di thi la pen ke non anda pu bom lang case ta pidam lo la CAA ke nang ne pu seta BJP tunge CAA ke latung claim vek po pula lapen UCC ta nang ne pula seta UCC ta non claim vek po BJP tunge seta la nang ne pulo seta hala claim nang ji po tu ma phansi ako la nang ne po tu ta ako vote ke job tu la bangge election po alam ka chini ne po Ohomia tum da la ka chini ne lo lagi itum karbi tum dat kali lo karbi tum da chini ne pik lo ili tum jahang yo lo long recap ke chia tum han pinang ne la ke sixth schedule area la ke tribal area pulo la pen Sikidul aron pangtang tide itum along rita cepi jokun elu itum akhai ta cepi jokun elu po alam ta cetan pik lo la pen kacini itum da tu ulo seta non election ho ra bangke la he hu ke bitu koksi hala UCC da nang bibor idet CAA da nang bibor idet lapen ke poncat tawan bor idet lapen ke sikidul paragraph 2 subparagraph 7 pen council election ka pedo lapen voter list kaselam aron kaselam ledet amat poncat aron pen claim wrong amat council ke autonomous council ke kapang day akam claim wrong latum hansi ako vote pidun thule ke claim mane hala vote ki pido ne mathada chini ni ai non ne mathade vote ke pape hai lo chok che aron pen sita pape hai lo ai mo hai det ka ko hang tu ju le ko pe po se bill long le det lo contractor dum pe po se bill long le det lo ko pe po se dor ma long le det lo ko hang tu ju le ko pe po la la kha abino ke election ko pia bos tu ma la ka chini ne po la pen democracy ko pima ko chini ne po la pen constitution ko pima la so ka chini ne po aron ko alam ka chini ne po ko sini ni mata la si hala bang chalak pik pik atum lo non itum matharam tha bang atum ge ke che atum ge chini pik khang yang itu ma bang ge polling station isialong karbiatum det le bang pharu pho la APS isialong bang pharu pho posita kaje thagi puta bang pharu hini ra pho ke proposal ti che thak ko itu mangi hala uttor borbil lo ke chiatum sai se lo la pen ke karbiatum da yerso dudunar ko hala daga bangke haru kri sia pojo amat bang ke cia tu ma bang haru sir kep ra trogner kep hala tu pi det ke do anak ke cia tu BJP akan pilak karpi tu inglo so tu mangge krihini kep laposan ngelong dah hala tu mangge claim kek dat hala karbi tu madiam bangke pharu ke thom pharu hini ra poket ko son se ke thak la mangi la si hala bang tu mangi election ni ko pia bos tu ma chini pe me la mangi la si bahala tu ka ching wai na ya kam da bele ko mat mang ko pi ma ha di ko ka ching wai ni ya kam da bele hala tu mangi bang a make pen che lang re ta chok lo telephone pe oi tu itu kedua like itu heboh warna kucu dok an cak lalu tu mak lasi neli kamat hari lah itu
long ri ke chibi nahi pula thai de chepere nahi pula hala ke claim do no bange aka prek ke ti hala election ho bange lake itum election pu alam the a ortho election ajak kong ka chini ne election alam the la pen election ajak kong ka chini ne pa ne jasme chini election ajak kong ka chini ne pa la so election along ajak kong yong si np mi te lage ke virana la so lam bang ka chini ne pa si la so ka plan la puthak hala evm pa kam bang itu nge cek roy dun dege kata EVM machine pinak lagi itu gari leconam sita agari engine mira kali henodak ike henodak ke kedi nilibatai si bolero ki mi che nam lo non gali ha prang sakuri do bom ho ciklo e jonam bom henodak son nak taksi EVM ta son si ka henodu la si no batai ta ko pipilo ne ka heno amat ilitum EVM proxy ke input na input long le dat lo input no dak lo lakha no dak lo la bange kuna nalo sar lo ke la ke dak di phuda do boka jam da do pa lo prek da la hamren da do ko la son de nang ke plan de la ke machine chot mati di je thale EVM electronic voting machine kalau machine contohnya we can itu CQ ni lah panggil lah si bang ha Amerika Germany France China Japan anta lah EVM lah so voting machine ke and that kalau tengah out mesin masih lah kahin no teklong dok bang warfit itu India sudah out henodak apa je henodak ka postu pala pa en tuwer la da ka bojak long jia phat la bang da bang na son ni la si la ke ning oil lam itu parlin parlo ke claim la pu itu ka do ita hang yo lo non batai ke APHLC high big ki pu se wo ka chu that ba bi ka chu thu ka do ve lo ama non ba ke rem chuta la ke sira suri phi capital se Besar tau, nanti pun nanti ninga luar lam pen kopi sedang di kamar tadi malah so question bang ke Arjun ini lo, sar kopi apa sih pinning NP election ahut bomi puk tapang bobi dek kopi apa sar, labang nanti tham lagi alang litum dah lah karbi kasih kerong tum dah alam BJP long gitu tum dah cici ni lah lo pen ke BJP के हाई माने लगे बंगाली बिहारी तुमसी के हाई लो बांगे चीनी लो अमा सी कैसे थेराक तदो लको हाई डेट लो से ताचे थेराक लको ले लापेन के सोन बांगे हला बंगाली बिहारी तुम चलाक पे को पजो हला तुम बांगे कैसे हॉक के पिकलांग डाक लो ते ट्राइबल तुम कार्बी तुम ता में प्रांग डाक को गदी ला मसी ट्राइबल तुम हन अमे कापे प्रांग प्रेडेट जे पांसी अला बंगाली बिहारी तुगे छे काचे हॉक चे पिकलांग प्रेडेट हला तुम मंगे आहे महे मारलो छे हॉक पिकलो इंतान के हला तुगे छे हॉक चे पिकलांग प्रेडेट हला कार्बी तुम अमे प्रांग डाक ना कुयो अमे कापे यांग बॉम सिना कुयो ला पॉसी हला तुम छे हॉक प्रेडेट Atema prang ke sibak election so sita me bom di gampang bob ani kaceparong po an laglo ni di kalang magadila la si people si la puson ratatum aning kaceparong la so bom pen isi awedet la pining ke first time lo kalang la first time la chuda la son hoi hoi jo bang bote la paning kan po prang bote kacepok do le ta no bang ke yok kacepok chỉ học lý của sự cọc là không là thế mà là EVM thì cái tempar lo management thì cái tempar pen thì là cái chia số pan cái hai dia pan thì tempar det mà thì đi hay là guilty feeling đó con cái ha tụi mà cái chỉ ni lord tụi mà nghe là pen là lo là pen là cái chia tụi mà nghe chỉ học det đó thì càng biết đó mình prang cái mình pejang bom thế nào một pejang bom thế nào một bắt tay bằng itu malah karbi itu kerempe melobo pan dengan le tum cehok pon ke cehok pun hang yang pola bang an par itu halau tum jom heli cehok seta ili immigrant prang dung seta ili thang dak lemu ni det program par ke Nasi sar la solam ke la English solam mate
pene Ohomia lampen sedami kan deklar si meji kosa na election ko kopima na chini ne tunta do ulang na si English lampen pene Assamese lampen sedami sabot kan ko Now, in English, we want to say that in northeast India, the tribes people, with the exception of Mizoram, I think, with the exception of Mizoram, and perhaps with the exception of many in Khasi Hills, Meghalaya Khasi Hills, all the others, including the so-called Osomia people, we are not very much clear about the utility of election and the power of election. What is election and what is the power of election? What is the use? These things I think we do not understand properly. That is why we speak something and do something during election. We were against the Kuki people, for example. They were so much against the BJP, but in many places the Kuki people voted for BJP. I don't know whether this is because of tampering of EVM. Of course, there is possibility. They may not have voted, but it must have been tempered. The EVM must have been tempered. But so far, till now, what we see is like this. So we do not actually understand what is election and what is the power and utility of election. That is the thing. And so we hate something and we voted for that thing which we hate. so we need to do more of Yes, we need to organization awareness campaigns awareness. will have to be done so much among us. Because in the year 2007, the army came to Karbi Anglong, and then they said that awareness program is very low. Awareness level, Level not is- program. The awareness level is very low. Yeah, the people of Karbi Anglong, the tribes people of Karbi Anglong, the awareness level is extremely low. Mm. The army people has quoted like that, In the year stated like that 2007. in 2007. Yeah. So we need to organize more. We need to work at the grassroots level, Yeah. and then make it reach to all the hill tribes people. So that This kind of thing it is happening in Nagaland also. yes. That is why Mr. Jonah Achumi has written how to catch a wild pig. He has said that Naga people are like wild pigs. He has openly written. We do not know if we get something to eat, then we go on. Even if you know that you are going to be caught and killed, still you go on to the net, where the net is, where the trap is. We still go on to the trap, to be trapped. This is what is happening, I think, in Nagaland also. That is why I am saying that the exception is in Mizoram so far. We thank the people of Mizoram, and we thank the people of the Khasi Hills. They also know about the power of the sixth schedule and how the autonomy of the tribes people are being demolished by the BJP, that they know it very well. So this But time, our people do not know yet. so this time Manipur has also defeated BJP. Yes, defeated in Karbi Anglong too. in In Karbi Anglong, it is. Meghalaya. Yeah, it is. Nagaland. It is so wonderful, so to say, in Karbi Anglong. Election law under paragraph 2, subparagraph 7 also is not made. The BJP government has prevented from making it. Although the High Court has ordered, and although the sixth schedule paragraph 2, subparagraph 7 has mandated, still we do not make it. Not making it is adversely affecting our people.
and besides, 10 constituencies will be given to the non-tribal people. That means 10 constituencies will not be tribal areas. So far, as per 6th schedule paragraph 20 and paragraph 1, the whole of the 6th schedule area is tribal areas. Now, if 10 constituencies are given to the non-tribal people, that means out of this 30 constituencies, so to say, 10 constituencies will not be tribal area. But still we like it. Because we are not aware. We are not aware. Yeah. We are During still election, sleeping. during election, still we vote for them. That And is the then mistake. in the MOS, it is written at 2.9 that the autonomous council administration will be managed by the deputy commissioner. It is written there. That means autonomous council will not be there. Deputy commissioner represent the state government of Assam. That means the state government will run the autonomous council. That means it is not autonomous anymore. It is just a council. See, this is that. And then moreover in NC Hills, you know, and here also, they have appointed Sarpanch also. It is already there in the government website. Everybody sees it. You can open your mobile phone and you will find it. But still we do not believe it. We see, our eyes are open, but we do not see. Because we are not aware, we do not have the knowledge of the nitty-gritty of modern law that it is written in the constituent assembly debates. It is already there in It the is preamble. written there. Preamble. Yes. Social justice, Yes. equality, Yes, fraternity. no, not about that. this. In constituent assembly debates, it is written that tribal people do not know the nitty-gritty of modern law. It is still happening even now. We have seen it. We see it, but we do not perceive it. No? I think that is the word. We see it. Our eyes open, but we do not perceive it. Lalo. So, no. non nangilong wang ipo. I'll come back to you, sir. So, non nabangge ditong jerpi kalyani tisopi alangi hansinili arju poning tu alangi ben aduga we kan nangi hin ben pisi han ijima lasi non ke ditung inglong akai karbi lapen inglong akai hedi jerpi ditung water list hedi ditung karbi lapen inglong akai men ke kadilet siki onglo kadilet siki onglo lasi non ilitung ke women suarlo ahin dalo kasi suarlo ahin ben pupuson si labang so kadilek tangam na tum ano panta pupuson si litung ako kache wan tu hejima atema keng sang atum hedi cheklo jon ka apply ta voter list ta bange chelong lok loke latung ge long lok loke anke la penge karbi la pen inglong khai tum ke ningka si apply ta ningkan get thom le apply ta mene ningkan si apply ta ningkan get thom of silongji la puan set la si professionally hin pen puji letum central LACC la pen PS level ans ta me suar lo tuma pan professionally la bang solam kutake khan ipo Choro lo. Nili kita kan tu la pelo kita tang election an ni tu pinang an rongar dut lo la pen hegam long lo la dek ili tum inglong su la pen inglong khai tum an min thang vote chi jok long le chi jok long le dek pipon ma pulo la pen pipon ma pute hala dek kang than anang ni tum men kang than je nang li tum ke la dek kali adim nang ke dang de la pot ka pre adim si de lo pot dak men bilu da pulo sitame hala dek kai ki piver tum mang sitame kona si shift ma ladak APS cirumdi dam sitame amena be late lo ke dilet pamilu la si nili tum nili pen tuning di kam tum je CC la pen LA la pen PS atum ana momentum an si cibrum si
non ke arong dam si tarlip dam nang ji nilihin pen ke tarlip dam nang ji la si ko mama sia vote ke joklong ni ko mama sia voter ka we lahai ta kini tarlip nei athi ini ke lana bete lahai kam ke bielo tu makam bisa sita ning samse pen ajok si ili tum labang so step sita mi en nang ko si nilihin pen matha pang la si nilihin pen ila pulo non ke summer lang po si August lang anke tumon arwe do lang po si November October la so achip lo pen mote kai start po si nilihin pen ta mathapan ba la pen chuning ri lo CC doan PS doan la pen LA doan government wing si tami la man so kam ke claim ji la pen kilang jilang election along ke kadu kami si tami ki jok long ke GF hansi complain करे मन बेल जो मांगे जैसे मैं कर भी तुम मांगे डिलीट पुटालाम थे चीनी ने दे मार्किंग समरी डिलीट पुलो ते का कैंसिल लो काम थान लो cancel itu cancel pada ko chini tu keji si kam than lo kam tip lo lagi itu nge kesi pen bang mening than bu bo hala bang keji tu mange BJP tu mange itu mening than tu la BJP tu nge lagi keji tu ma party pinaka mati di amar bang tribal tu mening than la bang do pi ai koman ni bang ke than bu inu da BLO bang ke government tu order putar thi lot lote la pen ke so that abang phan lote amening thani tu thi lot abang la ke hok lot la ke than ni seta ke so that phaning thani bu ga la ke guideline lo ma be la song ke la ke so that abang phan ta vote pa pp long nang pu si hala rem ka silam ilu hala polling station nong pu pang don don ka li pu pang tu chong he hadi hala trolley pen ke doi me bhage hala ke salam ilu lage school along ke do ke pang tu chong di ke so de la to man vote ka pi long ya phan lo lage ane ko busi BLO da kan je ku inora BLO bang ke so de to man da men than nai ku si government ni pu la pu lo di ke so de do pi amen dam la pi la son ke la son ke ni limata returning officer ke plan ta ye bingulo son ke la ke so de to man amen than nai pu ni hok ta bu pi lagi la ko lage ka pa chu bay le lo la ta jong si a hok lo ko de la kan ni ya hok lo ko ka pa chu bay le lo la ta la si BLO tum ta chethan ling ta government long si do BJP long si do ko jo BJP tum order kan si claim na ko jo ama si BJP tu nge lage ki che tum hai thor na hi pu si hala tu nge ka bor ye po la ma si ba ki che tum ma jak kong kan si election hai na hi pu si hala tu nge ka bor ye ma ti di ma si la tribal atum an ke APHLC long do et pu chini lo la ma si la tribal government ke pa delete kare la ka delete mane kang than lo pang than kare la si la so lam nge ni litum aku chuning ri thulo la APHLC det kali anu ka pre ka party tum se ta la lang nan ji hala voter list along si delete pu ke tok du mati ama si hala voter list along pen komat mat amen si ka delete pu ma la tok det nan ji la pen alam litum a polling station konat ma a nombor la pen polling station amen la ta tok nan ji amunit amen polling station amen la pen ke hala voter ID hedi a number la tok nan ji la ke nilitum phanan pinangi pulo nitum la ke kam claim po amar non anta mo pen ki kubong no de election to ke chini ne de ki man di election la te arleng the ke man ji buzi tin ni man da ka ma la si ki tin ke ka do eta arleng the wali bang kitab lo to ke lo lo to ke nang sakor si ke man ji buzi da ka to government servant go da to public servant pu bang ke to public servant pu lo te ke mulu ko tuma sakor pu si ke man ji pu amar bang e tung kar bi te arleng the man ji pu tin tu ro lama ka hala law along election along ko pisi ke claim dun si TV nangi mala ra chini ne da si hala delete ta aning oi ede lo
pinihat arjulong Autonomy pan arjulong nang meni diledet po dama ko nang cipita po ko thang ka ni men do ta me dilet le ta me akam me la pusiget nang thak Autonomy karbia muni son se na thak dun na lagi kacini ne binong lagi di Kachini sa kong hala Autonomy kacini bang ke apiso bang piniwan apena bang amen na det pena job delete that pen or vote pidunong le that no jo bang thang me yan tajang de ket we anda chuchi ko si hala bang kacini bang ke hala kacini ne to mga tik te of te chu or kong no vote pidunong le that seta na sinili tuning reji la community sopi alangli editum la kachini karbi alam kachini ne atum anapan din karbi pa inglong khaya tum apan anstaman nali asami salam pen pen in this salam stami la khani tha mane why the karbi and all the hill tribes names are being deleted. Why this is happening? So we being the women wings at the central level and at the LACCPS level. So what is your contribution? What will be your contribution for the central level women wing? What you will ever the women wing especially because all the hill tribes names have been deleted. See like all the hill tribes have applied in 1 year, but the voter list name will be not there even after 3 years. So it takes long time. But for the non-tribal people, they apply only within 1 month. But still then that is accepted. Why this is happening? So what will you ever our Central Women Week LA NCC according to you? You can explain in Assamese as well as in English. I will explain in Assamese. Assamese also and English also. ধন্যবাদ ইয়াত আমি এইটো টক শ্ব' পৰা আপোনালোকে জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যোৱা ইলেকশ্যনত আমি বহুত দেখিছোঁ যে কিছুমান গাঁৱে গাঁৱে মহিলা হওক পুৰুষ হওক নিজৰ অধিকাৰ নিজৰ ভোট দিব পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ কিহৰ কাৰণে এইটো দিব পোৱা নাই আমি সুধিছোঁ তেওঁলোকক যে কিহৰ কাৰণে দিব পৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে যে নিজৰ নাম দিব পৰা নাই আৰু নিজৰ নাম ইয়াত নাই বেলেগ জায়গাত আছে বুলি কৈছে তে বেলেগ জায়গাত চাব গৈছে য'ত শিফ হৈছে তাত চাব গৈছে তাতো নাম নাই তেনেহ'লে তাতো নাম নাই ইয়াতো নাম নাই হ'লেতো পুৰা নামে কাটিছে সেইকাৰণে আমি through APHLC Women Wings Central পৰা আৰু CC LA PS যিমান women আছে আমি এতিয়া বাৰু জুন জুলাই আগষ্ট এটো আমি বতা বৰষুণৰ কাৰণে অলপ টাইম লম কিন্তু অক্টোবৰ মাহৰ পৰা আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা তো আমি গাঁৱে গাঁৱে যাম আৰু কাৰ কি ভোট ভোটাৰ আইডি নাই আমাৰ হেন্টৰ লোকৰ কাৰণে নামটো এন্ট্ৰি কৰিম নামটো লম লিষ্টটো নামটো লম আৰু সুধিম কিহৰ কাৰণে ইমান লগে আমি ষ্টেপটো লম আৰু নিয়মতে নকৰিছো বিকশিত কান্থান্ততে তে কিহৰ কাৰণে কাটিছে আমি নেজানা কাৰণে কাটা হৈছে ভোটটো আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ ভোট কিমান প্ৰয়োজন কিমান ইম্পৰ্টেন্স আছে আমি গাঁৱৰ মানুহ নেজানে কিন্তু বেলেগ আমাৰ হিলছ ট্ৰাইবৰ পৰা বাহিৰৰ নন ট্ৰাইবেল হেঁতৰলৈকে তেওঁলোকে জানে ভালকে জানে যে ভোট কি বস্তু হয় ভোট এটা ভোট পৰাও আমি নিজৰ জাগা হেৰাব পাৰোঁ আৰু এটা ভোট নেথাকিলে পেলাই আমি নিজে এটা ভোট পাই পেলাইও আমি নিজৰ জাগাও আমি এটা সেফ কৰিব পাৰোঁ এইটো ভোটটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আপোনালোকে নিজৰ অধিকাৰটো নেহেৰাব আৰু আপোনালোকে এইটো ভোটটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট দিব আমাৰ নিজৰ জাগা সেফৰ কাৰণে মানুহ ট্ৰাইবেল মানুহৰ নামটো ডিলিট কৰা হৈ আছে
এইটো আসল কথাটো হৈছে যিমান ট্ৰাইবেল আছে সব APHLC সাপোৰ্টাৰ হয় সেইকাৰণে বিজেপি সকলে ট্ৰাইবেল সকলৰ নামটো কাটিছে এইটোৱে কথা সিধা কথা স্ট্ৰেট আৰু নহয় বুলি ক'ব কিন্তু কিয় এনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহ'লে এক্সপ্লেইন আমাক এক্সপ্লেনেশ্যন দেখুৱাই দিয়ক কাৰণটো দেখুৱাই দিয়ক কিয় কাটিছে কৈছে এতিয়া আপোনাৰ নাম দুটা আছে বোলে এজনকটো কৈছে সেইকাৰণে এটাটো কাটিছে তেতিয়াহ'লে এটাটো ক'ত আছে বোলে সেইটো আকৌ নাই তেতিয়াহ'লে কিয় কাটিছে দুটা নহয় এটাহে আছে সেই এটাইটো কাটি দিলে সেইটো আমাক ভোট যাতে আমি দিব নোৱাৰো সেইটো কাৰণে এইটো কৰিছে আমাক ভোট দিয়া ক্ষমতাটো আমাক কাটিবলৈ কাৰণে এইটো কৰিছে এইটো তাৰমানে আমাৰ ট্ৰাইবেল সকলৰ মাটি ট্ৰাইবেল জাতিটো নাইকিয়া কৰিবলৈ কাৰণে এইটো আমাৰ নামটো কাটিছে এইটোৱে তেনেহ'লে স্যাৰ কিয় এইটো কনষ্টিটিউচনত দিয়া হৈছে প্যাৰাগ্ৰাফ 2 সাবপ্যাৰাগ্ৰাফ 7 এইটো কিয় আমাৰ কনষ্টিটিউচনে সেইটো দিয়া হৈছে 6 শিডিউল সেইটো দিয়া হৈছে এইটো আমিতো নিজৰ জাস্টিস ৰাইটটো পাবই লাগিব নাই এইটো সাবপ্যাৰাগ্ৰাফ 2 সাবপ্যাৰাগ্ৰাফ 7 বুলি নহয় এইটো ভোটাৰ লিষ্টত নাম থাকিব লাগে বুলিটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনতে লিখা আছে আৰু সেইটো ৰিপ্ৰেজেন্টেশনস অফ পিপলছ এক্ট এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া সকলে যি আইনৰ ওপৰত কাম কৰে সেইটো হৈছে ৰিপ্ৰেজেন্টেশনস অফ পিপল এক্ট সেইটো সবেই ৰিপ্ৰেজেন্ট হ'ব লাগে বুলি তাত লিখা আছে সবেই নাম থাকিব লাগে from 18 years onward until he dies এইটোৱে কথা তেওঁ বেমাৰ হওক নহওক বুঢ়া হওক যদি বুঢ়া হওক বুঢ়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ভোটটো ঘৰলৈ গৈ পেলাই আনিব লাগে বুলিহে কৈছে সেইকাৰণে ঘৰলৈ যায় আজিকালি তেতিয়াহ'লে আমাৰ নামটো কিয় কাটিছে তেতিয়াহ'লে এইটো বেমাৰ হ'লে বোলে কাটিব লাগে এইটো কি কথা আছে এইটো আমাৰ ট্ৰাইবেল সকলৰ মাটি ট্ৰাইবেল জাতিসকলক নাইকিয়া কৰিবলৈ ধ্বংস কৰিবলৈ কাৰণে এইটো এই বিজেপি চৰকাৰে কৰিছে এটা চিন্তা কথা যদি নহয় তেনে কাৰণটো দেখুৱাই দিয় কিয় হৈছে দেখুৱাই দিয় so we have to aware the people aware the public aware at the awareness at the central LACCPS at the village level also we need to come together and work together to chorolo non alangli every teron ake hai phan alangli phan karjuji alam do sir dasi idi tumki ladake inglong ahawarlo di karbi la pet inglong khai an ke idi tuma phan ke paragraph 1 to 20 ke idi tuma phan ke lage tribal areas pulo itum inglong akhai inglong ahawar imithang si voting rights ta dodani pomopen chithang iglo la pen itum mithang pong si tum thudulong choji usipulo dasi langle pata pen chenglok ini tum update ke mithang si chirai long nanji pulo tangte sar every sar ke hai nangli isi ningkache theduma la non atik talok ba franks talok EVM pen ili tumafan la kimisan ang thejima ili tum tribal ahawara pan la EVM pen panali ko an ninga che thedam duk athenali experience ta dorlo choro lo ili tum we lada tokso on tokso lo apot ke migilong tu apot ili tum asar jai kata ais te arlang panjang choro pilo la pen karbi all karbi ano salang do arat an pasame choro pipa pilo ala nilihin ben udam ji la evm malam the bangke nilihin ben bangke la ke bluetooth system la machi nilia bangke 100 in 1% ji 100 in 100 bangke kali 100 in 1% bang ji nilige believe pabe atima lage bluetooth system lage alang tumha angsong kan kupima kate war la mobile ili tum internet ki use ason tak tak se di ili tum google long isiba question erase dun po aki jinu alam the ili tum question erase dun bolo tam the ili tum apan la ajat ta nampi pe de ji la pan ajat ta nampon pilap ji ason tak tak si halata alang tum ke pahai ji apan si claim lo mate amasi alang tum aksong anak tu alang ajat ta claim un pasti angsong pan claim de lok sin tan
rada thayu sami lam the jai la asinili in kana bangke 101 lagi believe ave Mana nali ningki cete abe pino ave EVM pen bangke APM kana la pulo di to akero pipar pilo la pente non alam di kan karju tang son thasi nang di hin pen gela la ilitum karbi la pen inglang khai anapan amen kan mane kang tham lak vot che jong lu nong le tum siki ong la si nang di ke organizing secretary di la nang ni cek sulang so PS pen cheng lo nang ni kopi si nang ni tum la yuding atum pen stame kopi lo nang ni tum la bang so water list amen pen kam tham at ilitum jasemet karbi le pen inglong khai bot ka chi jok lu nong le tum apan kopi lo nang ni la yuding a hin pen nang ni tum rada phan ge than ipo pero pitu lo alali tan lasan person ke rais ko nasi nilihin kana bangla ilitu momenit renglor lang sitame ARG thek prong sitame haladan delete ko meaning ke kang than lage thilot atuma phana bangke ing than pet la bang ning samdu sitame la kereng bomlang atun ke kisu punon kiun e punon sitame amahang araje la perthia tha dutik ache the dutik abang ke ing than the se kimi masi nilihin kana Ilaidun le. Athema pi porma ilitu maphan non ke la samsip langga le. Ilitu maphan inglong su la pe inglong rat on travel rat itu an phan ke amen kan khan amen kan khan la puja takali amen akili dundi tun tadu kopi posi amen akili dundi de la ke ilitu election aron chini ne polo ilitu methang aja kau chini ne polo la hai ke ilitu methang si ilitum election chephai dun pen ilitum aron chedan dun pen chephai dun pen si ilitum methang si cheklem ne yak walo la non ke cheklem no le that amat ke che so to bang ke ilitum ma phan thi amen isi alam e ke tok nang ye dim ai tok ro te ron ke tok te ti si ke cheng ma te di ti ke tok na ye dim direct en pen cheng krong wala pusi na ke plan alam itu maning hanga link si ilitum phan ke plan la si la son ke ilitum chok chelu la pot si ilitum non ke van jilang MLA MSC la pen MP ta bang bom lang election ke duk pik lang la pot si ilitum la non la phong ke non ke van jilang ki do am ke ilitum hadi methang election aron chi chini pa me ilitum but aron chi chini pa me pen ilitum methang amen akur aron la pen along ri ke chi thap long thek ji pan hadi la ilitum election ke job nam ban din la ilitum methang ini ke chi thinai la pen methang khe la ke chi dam du na pan si ilitum pa hai tu na po si ni kan la pan chi ni chorong lo la pen non ne thi RT gla no ni phan pima pulo tang te ilitum nona pong ke ilitum la kadu kawe sitame ilitum insam rabri nang poma rendet lo tang te insam rabri nang poma mate ilitum ansosesi ilitum aro claim tu nang po ansosesi ilitum radalom aprang ki claim tang an pen ako non iprang ansosesi tum claim kachepaduk nang lang ubang to pujima mate batay ta election ta rem do ro po nege mithang pine mithang ke choji ki junji daily livelihood sources lahai pansi pine ha dukan chupi rong po ha ko pine claim rong po putong nang ni ning mathama mate nang ni kopi lo ra phan ke than ji nang ni ga ansosesi le tum kachepaduk na puma mate po puson no nang ni yut hin pen pisi puji nili la so he na bang nili ki than kan tung la pen pa chini kan tung la ke la pen lo athema ilitum non adhuta ilitum random deadlock ko kali ilitum asar jaiga thara ya sirta alang li tame random deadlock la ko kali la ke undun de chot lo kwa ngat la posi ko pia posi ki undun de chot ma ko le la ke che so to pha alom pa ke posi ilitum undun de chat la posi non ke bang jilang ke la ke unun de chat lo sitame non bang ke ki un benta ako abisi ki un 3 fansi ilitum solang do arat do an sitame la ilitum karbi arat la puja ke kali sitame la ilitum la hill strife atum anhedi ilitum ningisi pet pen ke do pen ke phai dun thek ke phai dun pen ilitum ningkan sam ningarong ke dolong ji la pen ilang ri lam pat ke klarji la pen khai jati hai ang sampai di dalam thege panadi ilitum la
unsuccessful non-bank itu makuk claim tu nak la solam te nang di asamis te nalam te ba aro tampon tuji ning ham la solam te atema di mahasau sa tamen nang chini dunde tundula la sila bang solam bang মানে আমি মানে হেতু কি কৰিম এবাৰ ইলেকশন আমি হাৰি গলিওটো আমি চুপ থাকিম নে আমি আৰু বেছিকে আমি এৱাৰনেছ কৰিব লাগে এইটো আপোনাৰ ইউথ ফালৰ পৰা কি ক'ব বিচাৰিছে broken Assamese में अच्छा Kami sedikit ya, we give thanks for the Mahasau people also, those who are staying in the Mahasau. So we thank you so much because they are supporting our own tribe, our own election. So we give thanks for the Mahasau. we need to Yeah. do more awareness no? So we need to do more awareness, more and more. So Thank you very much. So, nona bangke litum asar kan, jadi litum kan overall litum kan ikan polona, ati malang ni long si kacinia zakong itu litum ki alang ni pipi si kacari dunan si, nasi litum alang ni kan litum agi polona. Yes, we are. In one way, we are happy that in Karbi Anglong, among Karbi people, asking money during election is now reduced, not like before. But in other place, still they think that election means asking money, eating pork, and some other thing. And this eating pork and asking money and drinking wine, I think these are called election. But this thing is now reduced in Karbi Anglong. We have to do a lot regarding this matter in other places in Northeast India, and not in all the places, of course. There are some people who are already very much advanced about this. They do not ask money. They do not ask money for voting. They do not ask pork. They do not ask meat. They do not ask this and that. Now they know what is election. So now only in Karbi Anglong, not only but in Karbi Anglong and the Mahasau, we still have to do a lot. Lots of awareness campaign will have to be done. Money plays a very bad thing in election. They sell themselves, and because of that, in some areas, for the last 70 years, they don't have even a road. Even for going by motorcycle, they don't have a road because of accepting money. In one place, they used to take 30 lakhs of rupees during election, and then 3 cows to be killed and eaten. These are called election in some other places, tribal people. And then in their area, there is no road at all, but they are satisfied. If they get 30 lakhs rupees for the whole area, only once in 5 years, and then 3 cows, the meat of 3 cows, these are to be, and they are satisfied with that. That kind of thing should be taken as a shameful thing. We should know that this is a shameful thing. That, and for that, we still have to do awareness campaign in these areas. Yes, sir. That is what now we cannot. We don't have much time to talk about all these things, but Yes. this awareness campaign is still very much essential. And we do not know, even in the Mahasau, they do not know that Panchayat law has already been brought. That also they do not know. See, their own council is conducted by State Election Commissioner. He is an officer of Panchayat. He works under the law of the Panchayats, and then he does everything with the law of the Panchayat. He has conducted the Mahasau election and Karbi Anglong also with the law of Panchayat. That means Panchayat has already been brought.
but we still do not know. But This is the- panchayat should not be implemented under Yes, scheduled yes. areas. Yeah, it is panchayat must be implemented, but the panchayat is our own panchayat, not the panchayat of the Assam government or anything. Like it is Serwan written, Camp. yeah, Serwan Camp, Raji Naisoko, Tulsung Vaisa, Dorbarsnong, these are our panchayat. This has to be implemented here, but they are not implementing this. They are accepting the panchayats of other people who are not under 6th schedule. That This means is we the- need to know about our own what to say, like you had written about the 6th schedule. Yes. Yeah, so we need to read. Every household member should have that copy. Uh, So we need to read that, and we need to do more. And of then the moreover, there is 125th amendment of the constitution. There it is written that 6th schedule will be made equal to panchayat. That means there will be no 6th schedule. 6th schedule cannot be equal to panchayat. Panchayat is equal to paragraph 2 of the 6th schedule. The panchayat village council to be created under paragraph 3, subparagraph 1, clause E, F, G. They'll have to make the law, panchayat law of the 6th schedule. Then only we will have our own panchayat. This thing you will have to know now. Then because if we want to have our own autonomy, then we'll have to make the law also by ourselves. What is autonomy? Autonomy means by ourselves. The law made by ourselves. Law has to be panchayat law also will have to be made by ourselves. Not in Guwahati, not in Delhi, but it has to be made in Dipu and in Haflong, then in Shillong itself, or in Aizawl itself. This is the thing that will become autonomous. And then we are all asking for autonomous. Autonomous state, this and that. We always ask. And whereas we are giving our autonomous power to surrendering our autonomous power to the state, and we are asking for autonomous power. What is this? Because it's already given during the British period. So we need to understand about our own place, our own dialogues, our own culture and tradition. So let us come together. Yeah. And so what will be your, just for a few seconds you can talk if you want to share at least Ebri or Kalyani. So one thing I want to say that I want to request for all the people in Hills Tribe. So please accepting money. So please do not accept money. Do not Because ask money. Do not ask. Do not ask money. So because the money can sell our land, the money can sell our home, everything. Very true. So from English they say that the evil has no word in the last. So why those who are accepting the money from now onward, they do not have their words. Because of why? Because accepting money, so now they could not talk everything, they could not say anything, they could not demand anything. So that's why please do not ask money, please do not accept any more money. If you want your own land and if you want your own tribe, so please do not accept money. So now lagi budang ke ini tu thang akai ini tu karbi la pen inglong akai tu an setame ini tu kengsang ini tu kadu kami ta ini tu jodi kengsang atau ini tu makan ipasung ono setame ini tu tangkal bang gitu no pethetera itu tangkal bang lagi the kali khai sikete rat sikete walang ke ili tum asar si chindi pamelo za alang ni pelle ko karbi alama bangla tangka bang ili tum dengdera ili tum khai ki vero la
si ilitum asar pen ilitum akan karbi alam pen ibetam tuluna Salam nge ningje pik lo. Tangka ke nangji. Sita. Tangka enamar ilitum autonomy ilitum anghota se jordet pulatante labang sona tangka ke nangni. Tangka chu endet mai ngodip thip ni. Thang da hai hello. Bill si long nahi paisa si long nahi paman ar lo pese nang claim dun po ubong maha phi ka phire mo vote ta pitu detta ruling party tu nang chini det na paman vote ta pidun thu hai he det la po tum ta du dak di thu mata dulu la son pipolo sar lage lage arlo pen a character ka value ti lage a because if there is no character everything is lost dan der lo mati di la son lo se character ka value lage apot ka value bange vote pidun der lo te bang nang chini det na paman vote ta pidun thu hai he det la son le ko buat kang le lo ma lage la si la so tangka ka nang ji lo la tu ke thek lor lo non ni mata ke claim bom ke ni metang pension of tangka ko ni claim bom no ke di la tu ke tangka ke nang ji se ta tangka nang ji po ma itum hala avi ve pen ke long tangka si ke nang ji bu thorong na de chok se det lo mesen pen ke long nang ji tangka ke long ji pan se itum vote ta pidun pe menang po mesen pen ke arn long ji pan mesen pen ka chori long ji pan apoisa ke long ji pan si itum vote ta pidun tu pe menang ji pu pir te lage ka chong hu pen claim clipin pen si ke long nang ji pu na te lage nang la son si piri dun bom po vote ta pi hai hello lage mo adu ke vote ta pi hai de kang yang po non lage pi hai he tum do lo ka phere man nota pi we di non batai la si nota long da vote do pi ke pini la pu ta se plan ha di mahasau ta tu di mahasau ta do da ta do ka phere po lo a ho alam ka ningje hai he po lo Jasa ilitum ke kachini ke jakong tu kai ke ke bon tera da pan dithan kalang ko si labang so a thak le nang chik lang onde ta ar lu ki duluti ku he la ar juslan mi lo bo jerpi kalyani la putiti tumar so tum ta di ar thak le nang tum des tami ar lu ki duluti ho tu do pik ho la jerpi to mi ki tan tan ar lu pa ho ar lu ti chok kang jang lo lang le chu bang ai la ke chok chi lo wo de pak nang jong dun chok tan la ta chok la de la ta mi lo si le plus ta plus lo si ta mi hala nang jok no la pen ke imi tha ma dini ka che song ke nang chonai ku si chief justice Guwahati high court pen ta ha Guwahati high court pen nang ta difu court lo ke wang si nang tum voting over silent lang ta me ka che song lo ta wang not ku si article 19 ke ki thang ken te dum han freedom of speech expression la hai ta li tum han tha lo ke freedom of politics, freedom of religion. The people say tum phere na la phere re da ji. We should not be afraid to raise our voice of all these injustices done by the BJP, done by the central government. So we should not be afraid to raise the voice of in human rights, dignity, and our rights according to Article 244A. Kita lo to ke la ku itu mane nanti vote ke pidam joy ma ti di alang komar fansi pige jok ka chini ni la na pidam ai he ako pidam fe se na nota fansi ekp hala si kitab lo tok lo he no da ka moni tungge bang tum fe pinda ka bare ji pu di he no da ka me tha ka character he no da ora dur ke he no de bang tum fe pinda ka bare ji ba da ka tok do ki flom kalau mesin itu bang flung kita kat tu hai de kat ke de ji ke hai he boleh kat ke de ji halat tu bangge mesin do bangge kahe no da tu bang flung ke pinta kat tu bare la son lo je plange uma nang vote ki pidam joy ji ke kopi si ke phere na la ma la da nota pi la pen hem da election da vote ki pidam da ke hai ju the ko an le ko pulo lage flung ke pinta ke kat lo ke di lage belum beli dia yok ta. Upilo sana ye plan. Anda chala ko si cuma satu. To
So tante mani kipuji do lama, awilu puno tante itu. Biar Ini tu binaan cita di long lasi la kilangan tuman bagian ini tumapan ini tum kicok dam di adim doan sami nang kicok dun igno tapi ni comments long nang tok igno tapi mu rat tum pan kita nang jia lam doan puno tante nang itu halada pusana topik ta cita pon ita pus tapi nang piri dun bom nang keleng dun bom no lapen gen ini tum jo ini tum asar jai kathar sar alang di lapuan aning kiding di langcha alang di mitang tangkap yang loksi pension tangkap yang loksi alang di ke earning fund alang di awareness kita Kasi alang di kilak un iya sontot ilitum sitami Charlie Gunanji apor inghonanji lapen ke we need to organize according to Dr. Bhimrao Ambedkar. He said that educate, agitate and organize. So let us all come together. Our Dimasao, Karbiang Lao, East and West Dimasao. We thank everyone and all those who have voted for our Jai Kathar sir as our MP candidate. But we should never lose our hope. We should go to the front and speak about our rights and justice according to constitutional remedies. So thank you one and all. Kadto kami panstami churulo, pending chingduglo. Kadto kami panstami kardo pajirlo, kardo.